We're still busy with the kind, the Jan van Tonder. We're busy with the child, Jan van Tonder. Chapter 8 still continues. Mlenzana was confronting Sipho. Mlenzana keek na die mense om hom. We are on page 66. Die kring het kleiner geword. The circle became smaller. Toe hy weer na Sipho kyk, tref die kierie hom teen die voorkop ook aan sy linkeroog en hy sak in mekaar. When he looked at Sipho again, the knob kierie hit him on the forehead, just above his left eye, and he collapsed. Die kring mense skree toe die hou val. The people were screaming and shouting. Almal kyk na die man op die grond. Everyone was looking at the man on the ground. Twee mans tel hom aan sy arms op en hou hom vas. Two men picked him up by his arms and they held him. Sy oog swel vinnig toe. His eye was swelling up very fast. Sipho slaan weer en Mlenza voel die hout in die kant van sy nek. Sy kop val vooroor. Sipho hit again and Mlenza felt the shot to the left of his neck. His head fell forward. Vat hom weg van my huis af. Take him away from my house. 'n Groep kinders wip rondom die mans wat Mlenza tot langs die riviertjie sleep. A group of kids were following the men as they took Mlenzana next to the river. They dragged him to the river. Hy roer nie toe hom los om na die bierpotte toe terug te gaan nie. He didn't move when they left him to go back to the beer pots. 'n Rukkie later praat almal oor die vreemde man, maar hulle begin gou weer dans. For a short while, everyone was talking about the strange man, but then they started dancing again. Die geveg was te vinnig oor om lank onthou te word. The fight was finished too quickly to be remembered for a long period of time. Die vet een wat eerste met Mlenzana gepraat het, roep 'n jonge vrou nader en gaan na hom toe. Hulle dra hom tot in die naaste hut en lê hom op 'n slaapmat neer. The fat lady called the young lady and they carried him into the hut and they put Mlenzana on a sleeping mat. Gaan haal water, sê die vette. Go fetch him water, the fat one said. Die jong vrou kom met 'n pot water op die kop terug en sit dit langs Mlenzana neer. The young woman came with a pot of water on her head and she put it next to Mlenzana. Jy kan nou maar loop, ek sal na die man kyk. You can go, I will look after the man. Die jong vrou bly staan. Hy is mooi, sê sy. The young woman stayed and she said, he is beautiful. Ja, loop nou. Moenie vir iemand sê hy was hier nie. Go now, don't tell anyone that he's here. Sy staan op haar knie langs hom en vee met 'n klam doek oor die swelsels. She's on her knees next to him and she's wiping his face with a wet cloth over the swollen up parts. Sy bly op by hom en sit totdat hy bykom. She sat by him until he became conscious. Dit is skemer buite. It was dark outside. Sy druk hom terug teen die mat toe hy wil opstaan en hou 'n blikbeker voor sy mond. She pushed him back against the mat when he wanted to get up and she held out a mug made of tin. Sodra dit heeltemal donker is, sê sy, vat ek jou na my hut toe, jy kan daar wegkruip tot jy reg is om weer weg te gaan. When it's completely dark, she said, I will take you to my hut and you can hide there until it's time to go. Môreoggend voel jy beter. Tomorrow morning you'll feel better. Ek kruip nie weg nie. I'm not hiding away. As jy nou uitgaan, slaan Sipho weer. Hy hou van beklei. If you go out now, Sipho is going to hit you again. He likes fighting. Mlenzana bly lê. Sal jy nie vir my hier bring nie asseblief? Dit sal my kop dof maak vir die pyn. Sal jy nie vir my bier bring nie asseblief? Dit sal my kop dof maak vir die pyn. He said, won't you bring me some beer? It will help to relieve the pain. Sy staan op en
ek bring vir ons. She says, she goes up and she said, oh, she will bring for them. Toe sy by die deur uit is, sleep hy agter haar aan. When she's out the door, he moved behind her. Hy glip van een hut na die ander en bly dan agter een sit totdat dit donker genoeg is om nader aan die dansers te beweeg. So he slips from one hut to the other until he got to the place where the dancers are moving. Hy sit 'n ruk lank met die nat lap wat hy saamgebring het oor sy oog en sien dan hoe sy op een kant toe staan en buite die lig van die vuur sy gulp losmaak. Hy saw Sipho opening his zip. Dit is waarvoor hy gewag het. That's what he waited for. Hy greep die man om sy nek. He grabbed him round his neck. Ek sal nie seer maak as jy stil bly nie. Fluister hy en sleep so Sipho agter die hut in. Al wat ek wil weet is of jy 'n vrou gesien het met 'n arm wat verbind is en met die jong seun by haar. Hy is nog 'n kind. Hy ruk Sipho sy arm agter sy rug op. Ek het niemand gesien nie, behalwe die mense van hierdie plek, almal mense wat ek ken. I saw no one except for the people from this place. All people that I know. Jy lieg, mense draai die arm nog hoor op. Hy hoor hoe Sipho kreun. Asseblief, jy sal my arm breek. Jy is reg, ek sal. Ek weet dat jy die vrou gesien het. As jy deur iemand betaal om te sê waar sy is dit nie waar die geld vir die os en die ituala vandaan gekom het nie? Ja, ek is betaal om te sê waar sy is. Wie het jou betaal? Ek weet nie wie dit was nie. Ek ken hom nie. Wanneer is jy die vrou gekry? Gisteraand. Waar? Sipho vertel vinnig en vertel met sy een hand na hoe Mlenzana moet loop. Hy wil net wegkom. As jy vir my gelieg het, sal ek terugkom, sê Mlenzana. Okay, we stop there, people.